O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au, mā lo le soifua manuialo mai o tā Lala Radio Samoa. Ele o yaisa whaamoe moe o le pule ngā nua New Plymouth e suia tu la whono o futa ele whaatanga I swimming pools o loo a ngai I ai tangata lau tele. O le tali mai lea le pule ngā nuu a o tū mā losi ai se tasi o tina New Plymouth Amy Dixon, ma whaatalo sanga le tatau na whaasao G-string bikini o loo la e ina I tamaitai. O le wa amatai e lea tina se petition e whaatalo sanga I nai le pule ngā nuu ia whaasa o futa ele nei, o na toe la e atu I swimming pools o loo whaao ngai tangata lau tele. Le fia Dixon, ona o se tasi o aso na iei malona alo ia o ngā au. Ai ia wa ai se tasi o tamaita ai malona G-string bikini. E ui le fina o le tina malana petition e o mai le tau nei wa saini e le lua se lau 5 tangata I totono le lua vai aso. Tali mai le pule ngā nuu e le iai lava se isi mua na whaasea I ofu nei, ma o loo mawhanawhana ia na tū la whono, lea o loo whaatanga ai G-string bikini. O le whaai unga le tausangai, a mata whaataitai ai e au kilani trams nei e le tau mo o miaini au wala peo au wala trains o loo iai nei. O le masino mena whaatala noa I le komiti o whela ua inga le pule ngā nua au kilani le nei fuafuanga mō tangata au kilani. Ma o se whainga o loo whaofi mai e le kamupani Saina le Gina Rail. O le trial wa ngā lulu e whaatase nei le Auckland Transport o le Gina Rail ma le Transit Next le e sau mai ai trams. Ma o I latou nei o loo fuafua ma whaata o toina fuafuanga o le amata whaataitai mai le whaai unga o le nei tausanga. O le awala pasi le Northern Busway le vau akoranga ma Albany le e fuafua e whaiai le trial I aso sa. Ma ua filfilia le ina ia awane ia a fiai fewa inga maasania pasi. I to tonu aso le vai aso. O trams nei o loo whaau ngai atunu e Mexico ma Shanghai, ma o le whaai unga fo le tausanga o loo fuafua e whaataitai ai e Perth I au Setalia. E tu sama le tolu se lau tangata e mawhaio na ave le tram, e o lai le eletise, to e le mo o mia se ave te avale. O le whai unga le tausanga leo wa tau, ai e le o mauti no mai se aso tonu e amatai. O lo o toi mawhau nei pisinisi Northland I le ave ai o le Transpower e le tū la whono, ona o le ngau na iei le masina talu ai mafua I le motu sia whaafua se I o le eletise. O le watu ua ia le Transpower watu e solo muli mai la natala na mua whai mai, o loo wa ai e toe totongi tupe tangata na a fia. I le motu si o le eletise e ui o loo ia matua I te ena. E lata I le se lau wafe pa angana lea I se eletise mo I tū la ona o le pa u o le pou eletise. Lea na iai le aso lua se fulu a uni. Ma wa iai reporti ono o atu I le ono se fulu miliona ta la tupe ngau a pisinisi. E iai nisi o pisinisi te tele Northland na I uai lava ina ta pulia mo na yaso. A o tau fa asoa le eletise ono le uti o le sapalai. A o whai mai ele Transpower e pisinisi e whaauru sa o a lato whinawi I a lato insiua, wa tali le Northland Chamber of Commerce ma whaai loa, wa le fia le telo pisinisi, o na e pe wato e solo muli la na ofo na mua whai mai, a I tala le One News, o loo matua I te ena le Transpower a mea na yaisa na tala na whai mai, e maua se taui o na o le moto sia whaafua se I o le eletisi. Na oso whai ele au ngā se tasi o whale o loa I totono le mohol whaatau I le afia na nafi. Te o le whai le fiafi le ana oso whaia I e tangata I to alua, ma o le ana o atu masamala ma whaaleanga le telo kāpeneta. O le whale o loa na whaaleanga ina o se tasi o whale whaatau e penina. I to tono o le mōl whaatau I onehanga, ma o se tasi le nei o mōl e tumu, I taimi o tuuanga wa onga. E tuu whaatasia talo le tae au, o loo so e sue pea I leo, ma e le o I loa fo'i po o amea na ave pau o lea, e whaafetai e le eisa isi na whaamanu aliai e o lava fo'i I le au whai ngā luenga. Matala whaaiu, se fulu 1 miliona le isi fesoa soani whaau popo a New Zealand mo Ukraine. O le tala mai lea I le tau nei a o iai le palemi o New Zealand Christopher Laxony whonatanga le NATO le olo o iai Washington I Amerika. O le 1 miliona e alu lea anga I le militeli, a o le se fulu miliona e fesoa soani ai tangata. O le se fulu 1 miliona whaau popo wa whailo nei, ua silia I nei ma le se lau tolu se fulu miliona le fesoa soani a New Zealand mo Ukraine talu mai ona ave whaamalo se Lucia, I le lua afe lua sifulu ma le lua. Mai le minister le vai whawha New Zealand Winston Peters e soli tū la whono pule ngā Lucia o loo whaau au peona whaia I a Ukraine. E se mai fesoa soani tupe, o se taimi o I luma whaai loa isi sa fo o le malo New Zealand whaia whaasanga I a Lucia, ma o sa nei e whaasanga I tangata taito o tasi whaapea pisinisi o loo lango ina le militeli. O tala nala Radio Samoa, manuia le nei tae au.